Yes. Hello, babe. Hebu ninunulie bundles. Huko hata hakuna shop, imagine. Na duka ziko hata zimefungwa. Sawa. The Safaricom. Mimi sasa sino megana kiwa expect sure ya telebwat. Kama town inasumbua. Alitopata pesa, surely. Ikondi plan B. Ay Lulu. Na kuwen. Sawa baby, nakukall back. Na jeshimi. Na kingoto no tetukwira Sabiri busongo. Mangana jango uno na kuachire ka tetukwira wana tetukubambukiga ubere busongo. Ngiama busongo kumera busongo. Sasa mbona nishautiya? Ninge ay kwa nguru musaje, kwa nguru musaje. Ningi, nini nani? Tawo ngwane ke swali kwa chiko funzo kunya ukunana kediga urusani moja kwa ndembe. Ya oncha bongo. Ninge okumuira nga yokumira wana. Ninge okongonyogera. Ay ningo. Na msarapa wekundu Red Cross wetaka wachikwa mbukia abantu ka. Mama umukwira abantu osenga. Kwa korro misko banda gutioko ukaningi. Agotioka na kya yono gutioko egu. Gutioko. Kwanza sikawosh mata. Ninge okumira tawo ninge amata mato tambuko nene paji gajira mutume. At least ndama. Onya kwa re nyombe ntambuko jigo. Ngona kiwataka. Omutigane. Mutigane kwani nimembebea akili. Ninge okumungaini ngote na bona ayani agweta konyegereria. Ngona kiwataka. Ndai to mutigane kugure. No mate kebwese ningu. Ninje kebwese ko no mate kebwese ningu. Echokora. Kare to basa kondama. Ndori ke museke type yao, Sabiri type yao. Mimi Sabiri she deserves better. Ngugu waka. Ana deserve mwanaume mwenye akona. Anya kuachire ka wacha. Mwenye anajua kuoga, mwenye anajua kuvaa. Nkeke bana. Oyo ni ngotire. Ayeke obegete. Ogocha koleka chijara. Ngenda besi bimo mama. Ngotioka. Njote ngotioka nje. Nje tiango tabiga. Mutigane pi kwegure. Or else. Ngugu kwanza ngotinde ketenga geri to kwegure. Njega mate ko nyaba. No mate ngo trechen. Yani akantaka sini wachire. Sawa. Iwana ndo ikupia. Kwa mokinde Sabiri, kwa nande nere town, nande kine ngeokora. Kwa igure? Tiango nyore. Enda banurike mosike type yao, class yao. Sabiri ngo nare kwesibibu. Bana Sabiri tori komor. Otherwise kwa. Otherwise unafaa kuwa unasikia poa umekuwa umemtumia. Tuna akasongo keto kurta kurwa nsemo. Umemtumia. Unafaa ku. Kumtumia ni ngote na kumtumia nale. Ani wewe bana hata sijui nikwambiaje. Nakibona kwa hapa igana kuganyire igo gusani tuaga mbeteri goro tu enkwanda parega chinsaiga tore sibina no wesibi tumaite kigendrete ga kibone ga Sabiri njeni wetanti mami na bati turakine bono iguna ikiragere to isibi na chire somugambi na tarje krase bantu bankonye mama ira ne kaunde tayo gonkonye noro chenka bunande ene ono mwako kabirende kantara ende school amaruwa yuna arari guchikonkonye mama rende bunakwone yani mejandereka mumuro minta kabwa tumoisonde bona airanite abana ba minto ga bono nchenkinda akorera mpaka ndrenga minto twaragire yani tinkonyara yani ngwete bono bugime bwatene na yani the confused Sabiri timaite wose no nkonye timaite yani abantu bari heartless okuvuga abantu nabasani lakini ekero bwate mchando nalyo kumanya abantu nakibari yani tinkwamine nga mama abantu aba wichuraga bakatari ngambonsi bakonywa maru abandi abagochaka bunabwo situnde tayo no gokotokwani kururu bagotokwani agine sumete na maru na rutari maya. Lakini with our situation Sabiri na yana boko tebe kwa sure yani natena na kile kina atakira chati taringa ataite koneria abantu amarubaku igakwoni atokonye ntuna abana ba nerboni gatubwate pole na cha rume tuku bakarire till then ngitoko batokore inki nchekani ngende school nsomo na abana bandi no chwende ngende ntumie kigosoma ngaingoro stress cyo kwende school tintange antintate na basani tumusokole anyway ntina sana good news chokorus mame eche ntia nyara como rusiga wa tingo nyara ntendi tukuruwe kanyereke by the way kayo town
Bono mutaito kontama kogera mamu minto. Ya tadi Ito ningi gutama. gochikokora. Nayo tumuga kundiga. Musacha naro nanyo meterende no musacha bani. Musacha b'umuntu lakini ande betina nganchiti. Anda apran kwenda kungurira mpesa town bono nche mambiga. Musacha b'umuntu. Obwate family, obwate abana, obwate mukae. Bono natwara ningi nje kisubichanga ngore biashara ndandusi kenyoroke yangire town kuna kiki amana kunyama no kwai. Omuga Kumeti. mongno ara konyora rende. Omuga koyo ara koboroire rende. Ngogoteti ng'ae nae bwe karorire bono. Otigire mongno yache gokokonya. Ngogoteta okobwatuka gochimutuga. Ka okobwatuka ebintu ebyo okoranga yochikurusi chibesa. Sabiri chierense ng'ora magoro make. Jitari kumbwatuka nzaki nantetina nganchiti. Mambi na chengende nchikorre mpesa. Mpesa ochikorra boli. Orina mena ngane mpesa oranyorenda hakung'aini. Neke mene. Ndonga nomogo tumaete. Amaruira ya buna okimwe yakare nembe sana. Oranyora bonere nakanyibwata atebiriya omuntu oyo mamanye goko ogochora. Umuntu yanurite bubeta ruhareti haite no burire barukaratiga. Anurite tari ng'okore tiga omosfati ori otinde kumuisonde mata ari onurite sanduki enene tari okimwe arige twese yologia. Okimwe arengete kibono. Toganyorire ng'ana amauga asogete umanye kumanya omuntu narwarite. Aya irang'ora. Aino muisike bunore biyeiga bono. Ora soka uchari no buru kijana okunyoma. Omuntu mbibwati bese. Ebese nae nere mugochakoba mumanye buna mokoros chibese. To anche kuchandika nurucha bibuli baita amagima bamenyete Sabiri. To choro bugima bunobu. Ngikiamu bore so mongno yo chakoria. Kabwate bese. Konya fsichabande mbari kunyoma bakungu no enikomi. Igo kwerure koboyo kabere. Kwerure koboyo kabere. Jinani utari kunyoma renge gochi ne biashara ngochi kungure. Ebiashara ebigo ikwakane. Kintu nkyo kyabosa. Bien nyina bosa kwete kare Sabiri. Na matanga takoreiri atugete turo sana. Aya, binte byo mbiri kobayibo. Ngona inde kwatebiri gore mugano yo. Eskombindo. Nakia utebete. Nerege sina bakubweke. Tigabon. Kare yento yakuba basongo bata when the deal is too good think twice. Indi mwamanya ntako mpaka achokote gore biashara. Mechando kikwa mtete kwa bwate. Sana mtete ntitu kwende town. Town. Mpesa yo kanere kobe town. Chenero ntaiti ntitasonga na barachibes. Na ikaransa. Maroba nasi kandi tinto nguchukora gasi nyingi. Yuko napo amine tine mpesa uchukwara kimana. Nchubona gisana bante betivo. Arago tebi umwakane tobwati beso maito kumwakane. Akina boko nyara kumwakane tumaite. No mwakane. Jere. Gisinchu chango mpesa. Bone mpesa utaite. Oborwaire rende. Njitiango tebiga timba so kuigu stere nezo no kwaja gukora kindi yonse kuigure. Kiwano rankorere. Ayenki rankorere. Aba muri bisini ni ani motara mayano yugo esibina no kunya. Ngwakote na school. Ngwakote na school. Ai wakora thank you okora. Ai wakora thank you okora. Tino simeke mes. Mesi ya okonye buno gotio kaige. Chibe asango ngere sini. Na go chinchenta okora lakini rabnandi. Lakini akwara bie bono teribo. Tina kan. Lakini akwanya kuru mosa cha sure. Nchina korre makongo. Ngione ko kunganya Sabiri kuru kenyoroga. Nchetinda mungani. Sabiri nega singo chikomorieri konye na onye na na amanya no nye no gwesibi. Tena no gwe. Na ndakonye mwabona gore no imwe mwabone sikose tema mwaba kunanya tarari kinde kensikia bana bai. Wana oje kenyoreke ke imaiga. Emesi yogo simeka ye ngyo tari ko mwera chibesa na korre bintu bya NS. Ngede na yara. Ono mesiko mosini ni bano ego motiketa rabaga toka kanu mungino 40 years. Ngede to antinare mes chibesa na bwa. Tona to bono gwesibikiza tesi gwetani gari. Bono ngede na rumos ko mosafi kenyoroga. Na tio kai. Ngede ne uga. Bana mokore merrani no nyani. Maitene ro ko moira derina de bono ndo jene na bore kendo ja ko nda mo maitene ndia nge story okora mana jena ja ko kanyo maite wacha ko nkani ko nyogerera wo shouterie ko kaganchi no mwana ona ngedene kwa nkwane ke songo ona oje ndo na teke songo ikiaga bona ikora iga ta hapa ndo mnango wakonye
ona into kora ta kungura ona tina ku kanseme ma di investment inkore ta sari ona yang invested tipo investment tara ko changa chitando geteiga nyara bagiteiga gite bata baka ke nyura ko beka janga na bararo ko beka janga jingi na bona oro kaini ko mai to tare ndeti na ora nya yabero igana kiwata nda to motika ga ora nda ko nda to Sabiri ngona ndere busongo bona ngira kino tari ko nteka ro guya Sabiri busongo ngo maira arigie gasi ne konya kwa igure njona we konya ujigimo konya onyo ko urari renja nara bagete besan nandi tingo kira nje busongo ngenchara bagete tari ima tingi busongo yawe ko bikutaka mutu akume bona konya otena busongo nenjo ma ndi ayo constant montongo dentro tena na este na korori ayo no monto ko jenja abantu kose bantu kina change njo ko ta ote to ko mungaine ko mungaine na mungaine ra ko tige ni mwatika ne tera sengenchi ina maishu zenu pekee bona ndo ko ta usana no bumo nende ndengereri kwanza kwa tumire Sabiri bobe sana nande ngechire umaze njina oge to basa ko maiga mukunya gutumya beske babande bo nande kene nke moko bakonya Mega sino batumya nande kene nke moko bakonya tongira neribo nende ndengereri buyo mate moko rugenyoreke to gusukaga to gusuka kuruga mate ndengereri buya mbugo kira man tiga nkonyore kwa chona joniriga nande ona tiango tebi maroga batogosoka marogo tiga ora nganya pa tiango gani ndara na egesonge kya one gesori kya gesini ngake ugwiki nde besibi memo tuganya para tauni ngo tigorore gane vanga ngwikia murabi binyore mchinarusire sasa mtu kama Sabiri anajieka aje kwa nini kama huyu mwanaume chichokora umuntu autio ko umuntu muchabu besa tabwati Kristo wasichana anafaa kujua watu yao wanaendea watu wenye wanawasaidia kwa maisha yao rengereri muchimno kusinyikoira neliyo karengereri apa sacha tikakuminyoka ebintu ebimbiri ko era inseye na kuwa bande mbaro tigana karebanga niwe Sabiri karebanga ongendi tiganche nte ongendi mama umintai bangi tikanga tindiko nya kuchandika igan krastiga nchandikete kanga nambe kire na torosere tio bugmovia tutari go struggle lakini maybe nere na ba ngaine tuga wono tabwatia sa gutamugochi nurochi yantege sinini ge gwapen ke go saririo bugima yani singe nchueta mayo rochi chibes na ba ko igorera mpesa yi mambi enda go teach best ya taite achire mai tutoko musu no monto motari kirani tiandonsi ngoko konya alingi nurochi rengereri binte biga kwara rengereri ayo tarasanira tori komanya imparenga bari skar abwate option yo kuigorera ibiasari asikiaye koruma ama ningo ime igari town ukaita baise kembe ya baise beti akorra kirari tuko gosino maite mparenga akwanire para gochamba kocha goikalisa blito ga korwe town ayo arongorengereri yo ngokwana murese simu Jini simu ya mama kisi na kaibiri na preskolio ngake. Rengereri sana. Rengereri. Kwa manya, aino monto, you deserve better. Tali konya kubisuga, habu na madawa ya kulevi. Irangora kila kitu itajieka in place. Vinte vinge, wacha tamaa. Kwa iwori, tamaa ilimuua fisi. Tigani vinte vinga. Mbianche ngo chandika iga nanya kurira iga njabuka nanyora timbwa tibwa bango muntu naro gocha ko mbonio muga koye ukombuniri deni riaye ukombuni maitenga inde njembu yande yani peace of mind maite chibesa peace of mind yani tokorenga ne chibesa nabo gutwara chibesa lakini bwate stress asoko taran stress yo bwoba bwoko kende kyonse yokororo chikiro muntu akoroche agugo judge kwani yiko chibesa cyo kuiba one tinata nga no kuiba maite buna era it's a illegal way of accessing money no maite pino mugako ko bande mo ntonde bwensete go machito kubeka no mo no igo gustuka ntonde bwensete akorigereri go goteba labda igakorra omanyo oyo kwegorete biasara ko nyorore in guilt murochi ono nchagwa kora agenda na ko ganiria maya lakini orengera bya ibintu nagotebi bogimo boneritu
bintu byabo sa nebibe bintu byabwango nebibe nabyo oranyora nabiko garama mu minta chandikite ganga ne tu akamika ne skuru nakati ayitiga ne bintu ebingi bintu ngora bintu byebange byo sawa nnebuda titigana endanga sawa asante so much lakini ko tutwerore sukumo bakira rundugira abantu bamintu ndandiri kusimusi kumtonya taiyo mtu sawa asante so much na mambi dendo ai lakini orengere sawa ine kwabere gukuriye birugamo n'ikimese cyurabika sabishi yawe bono Nilan Furnitures niko babwate kimesa amo nebirugi byo birosiriya mu nobumanyi bw'igoro mbabwate office linking waiting chairs, mesh waiting chairs, boardroom chairs and tables, executive desks, counter chairs, orthopedic chairs, egati y'ebintu binde binge igo bagotuka asuno cyuri ubusungo asamagajo a Uhuru Power Headquarters irongo ryari tangani ime yomo cyuri ubusungo boigo mbabwa turusegero ndi meye kinsemo kire cya Kisumu asamaga cyabonekana na Mega City Plaza asamange bakirisi migwetera sinamba enoti sarabiri ejyamo enoti inye ejyamo inye isarabiri inye usigwetera sinambende enoti isarabiri isaronesatu ibiri inye ejyamo inye isarabiri inye. Nilan Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.